De cursisten komen uit Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Maar verschillende redenen. Die een is vakker, de oren wil zijn eerste Frieske hinderkeepje en weer een oornien is hobbyist. Jood krijgen ze de beoordelingskoers. En dat is net een makkie. Ich finde es sehr schwierig, das Hinterbein zum Beispiel zu beurteilen, ob es gerade ist, ob es etwas krumm ist. Das fällt mir sehr schwer. Und ja, manchmal steht das Pferd, dann bewegt es sich, dann steht es wieder etwas anders. Und ich gucke auf meine Liste und sage, okay, eben habe ich es anders aufgeschrieben, jetzt würde ich es eigentlich anders sehen. Ja. De helft van de leden van het Koninklijk Fries-Giense Stamboek komt uit het Buitenland. Het grootste part daarvan komt uit Duitsstalig gebied. Het verlet aan een Duitse cursus is dan niet groot. Ich persönlich, und ich denke, ich spreche so ziemlich für alle, sind also von der Organisation, vom Umfang also sehr begeistert, was wir bis jetzt hier geboten bekommen haben und was uns vermittelt worden ist. Also es wird auf jeden Fall verständlich rübergebracht. Also ich möchte mich auch nochmal im Namen des DFZ beim Vorstand hier bedanken, dass sie das möglich gemacht haben. Vlinier had al een cursus in het Engels West. De oerschakeling naar het Duits is geen probleem voor de docenten. Ja, mein Deutsch ist gut, ich denke. Ich spreche nicht viel, aber heute muss ich das. Ja? Mensen begrijpen natuurlijk ook wel. Steeds erbij, hinter steht erbij, wie is het on en dat, het komt altijd goed. Maar ja, het is gewoon oorspraakje Fries of Nederlands en dan moet je even oorzetten. We gaan een tasje koffie jetzt en dan wordt het niet veel, ja? De cursus door het ontvreed. Als de cursist naar best die had, dan krijgt ze het certificaat beoordeling van het Friese paard.